Lunguni kino kitawa Rescue Times na ndio voyo sio wangai na matei mangai makethwa yulo waku na ndio voya mwenye akaunenga ubuani na kiliko chaku kuelewa ndeto ya ngai. Amen. Nikana hii ndeto itonye kutethia. Tusome buku ya Luka kilungu cha 5 kuambia musombe kubika we 11 na chongo cha ubo witu ni Yesu akita amanyiwa make mambe na kwethwa yila ikomano yikimutindika yiwe ndeto ya ngai au ngeme utewa iyaya kenesaleti naona ngalawa ili utewa iya indi ate mama kuyo medhiwe maumite makithambia iteisio nake alikangalawa ni imwe Ilaya Simoni amukulia atwange aumie ngukani pandu banini na kalabo ngalawani aimanyisia makomano na Amina unena amwe Simoni twa ngalawa balabe chungu muliche iteisienu nikana mukwatie na Simoni amusungia amwe amwiyai tutethise wia utuku wonde na tuina akwatia kindu indi undu wa ndeto syaku ningulicha itei na meeka umakwatia makuyu maingi na iteisio syambililia kutwikanga na mama benesia ala maingu atanio nao ngalawani ila ingi moke kumatethia nao moka na mauso syangalawa isusieli muvaka syambililia kulika manzini indi Simoni vetelo onau avaluka mauni ma Yesu achasya umabani nundu nyeni mundu mwathe mwiyai nundu ni wasengie na onde alama inake undu wa wingi wa makuyu alama kwatisie na Yakobo na Yohana ana masebeti na mo otau alama ingo atanio na Simoni na Yesu amwe Simoni manyaukia kumayu ukakwata sya andu matia sindu sionde na mamuvikila hata we mwiyai nusio ukasoma Biblia nokethwa na kuelewa ni laisi muno mundu kusoma ndeto ya ngai na kulea kumielewa na kila kitu maakanisa withote na bina kimwe ni andu kulea kumana ndeto ya ngai na ulea umumanya ngai undu namba nene ni isundu Biblia ya Asia lakini maisundu ngai wa Biblia wa Asia namba nene ni isomana toka twasyokengi twamanyiwa twatabuobo waimwongele kiwunobo watumandu maleo manangai ukewe mutabania atabania obo akanena ukewe anena yulua ila siyama ila Yesu weka ila wa yulua andi na andu maitiwa masoma historia undu Yesu wa boasya alama umawani ndakame undu Yesu wa boasya iwete undu Yesu wa boasya ililinda na uithi aubosyo ndukuoneka umundi nundu no mubakoma nati kila Yesu wokie ambililia eya manyiwa make ninguthi kwa asa na nathi ngethwa bamwe nenu na ameanga mutumia beba mutheu na akamutethesya na ngethwa bamwe nenu kubikia wiani webinda konduo nethea mwiya Yesu ndeba yuluandi physically ethwa ndeba yuluandi ukethea no tumone na metho maitu mwiya Yesu ebo na nukwika syama na nukwika maunene na nukubosya wau na nukuthayucha na wendae kakwika mausenya lakini wisi mundu no awakilishwe nandu mata mwisi ukethi ala meta wa make undu maithukuma atake
we mabinda mwendu noona mundu munene bandu kano kono na president muno abakwitu ukewa president yakulia alamane we wako kitana corruption au makulia mbesa ndina mwalocate na mwandu alamekuya mwemio kwatwa niki ukuwa kila mundu atanyuka kanywa ukulia la ulochungusha au kulia mwekite hata mubikite ba aishoka ikulia na mayai kila mundu mandondo waibida witha kilo kwenda ticho kikitwe na kemuye Yesu ayu luandini withito awakilishitwe nandu manena akila weka lakini tikilo kwete kuikoyu makanena mawiko mangai alangai weka maka wetondo adhani meka maka wetondo amanyiwa ma Yesu meka lakini wa amanda mawiko asu amanyiwa nela tuina mundi maikwaya honakuta mukilisto maiba mawiko mangai kwandu ala matamwisi nga indini wako wejuta mukilisto umutangiye mwandu ala maukabala wima chendo tedio ni makwata kana mata wachondo Biblia ya Asia besides kila Biblia ya Asia no actualize there ni cheneke bandi komasya kana na kwethiwa Yesu Kristo ila waipayu luandi aende na kutabani obo musio na adhi abikapandu na adhi ukangani wa kanisa leti na ambio tabiandu ubo ne komano yethu wenene aimamanyisha ndeto ya ngai ndamamanyisha ndeto ya tabaniangi ndamamanyisha ndeto ya kuima amamanyisha ndeto ya ngai undu ndeto ela idhayu no ndeto ya ngai yiyoka na no yeta aliuka ndeto ila ingishonze ishi aliuka amen na wendo manyishi aliuka icho kitumio kuona tunaetewe BTA wa mbimbi hai nikana mwiyaula utu wa usumbikite ualiulwe nikana wikiondu andu fulani makwenda haleluya hindi usioa Biblia payiba andu beshaone kakatiba kake kalandi aume makomba na mame aliule ya ikuo ne kedwa ikuo mwene haikuo ekuo na kedwa ekuo ni yeka shama kila ya nena ni chawo kile nena ni chawo na kile kanena ni chawo yote aliuka amen na Yesu ande na utamania wethia ondo andu maende na kuongeleka ondo andu maende na kuongeleka ala meitina masukumite ala membe na iwisi Yesu atabana si akanywa muthei na atabana si akaneni takaka kwa ala mauka meitina masukumite kila mundu asukumite akwenda iwa masukuma wethia ameaime umuthonga kivuni na Yesu asishethia umba no wende na uneneba na akisisha baute Biblia asha baina ngalawa ili kana baina matalu heli na asisha ene maimaumie maendete makwete kudhambia iti makwete udhambia neti sho maukito tukumuima mekalite baya maimanda makuyo matea na anandu mesene noteiwa makuyo na makekalabo na Yesu ila amoni kwa chama idhambia neti pengine okedhi anutonya kuwa na maidhambia iti ukona tamakuyo mena mo lakini maema na kwa tia kindu Yesu ya mwene ningu ukulia kanano usonga ngalawa yaku ni kananunga meboni nena ni nandu mwene ngalawa ishito yake to Simoni Petelo Simoni Petelo ndamu kulia ngalawa yako imimanza chau we Simoni Petelo asikumanga ngalawa yalikanga kivuni na Yesu kalangalawani ya Simoni Petelo na Yesu atabia ndubo kwa ngalama ya Simoni Petelo nandu mabiki wanubo museo nandu mewe kwenda kwa ngai lakini Yesu ndatu ulite ngalawani yake akuitwa ni ngalawa ya mundu na mwana osundedu kisha ubo onawenda injilini mwana osu adhamba janeti zake anike inyae ni kanawio ashokinge ukeotea na Yesu atabia ndubo nandu madhima nandu makwa tobo wangai nokethia pengine andu amai matonya kwasha ukethwa ninye ngalawa yako nditumiwa mundu mana ni ambao muibia mundu ena mbesa heo na ngalawa yako tabandu vautula lakini we Petelo ndai na isu Biblia yasha ila muye Yesu waaminie kutea ila waaminie kutabania
eta betelo kwa ikunacha kwa imodena amuya nienda usukume ngalawa yaku ilikekuya kulikukula kiunguni, yani kiunguni kula kuliku unyengalawa paute wokanga na uitwa kuya kuliku no iche ite ishaku uko ati makuyo yenda wiche kite ichaku uko ati makuyo na betelo amusisha kila kibo betelo usuite ndai yanda ikibudia ndai na kibudia betelo ukedi anaume amwe mama tukwa akuuma cha thengi kaukumia kugwa manyu okulia yu kia ukunda byawe rutea makuina unengala wai watumia kwa tanziothi siako nundui we makuyu matea wotuko na kitumi cha utea makuyu utuko ni kuidhwa kwa tuka kiwuba ayulu kidhana mutia. Amen. Na chedwa na mutia bayulu makuyu mokabo ni kanama yetu indo tulatuibo methi ama imanda liu methi ama chendoya na kwacha hondu kuchete cheni choka kiwuki kibayulu na makuyu na mo maishoka na kundi makakome makadhiumwe makebide na kukuyungu na betelo aimuteiwa makuyu miaka mingi na betelo ya ngumba yesene na makuyu na saishu kutea makuyu atea makuyu ngalawa yoiba maikambuni na kambuni la mainayo hundu Biblia asha maina ngwata niyo maiba mwena Yakobo na Yohana siana siya sebeti na kwa kisungu usuni James, John and Peter. Hallelujah. Na mumesi maisha moni utea makuyu mubakama asobya kambani makedhu anangwata niyo lakini mayesi uni wobu anata matea makuyu makaidhya mishiyo makamanda mali na makakwata mali na makedhu anesitwe nene lakini wethe akila maendeshe ticho chai kwenda kwangai ticho chai mubango wangai lakini matungi anitwa niyo baba yoka ngani ikana mudhenyola Yesu wiyuka akienda kuita manyiwa akamethi abandu basyoto nyuma kwata matumie momba nitwe ni yoba na Yesu amutabia mwe betelo ni endoso nganje ngalawa yaku no ibota kuu ya kuliku no kicha kitei chaku na betelo amuya Bwana mkubwa akamwambia Bwana nimekuwa kwenye biashara ya uvuvi wa samaki kwa muda mrefu mimi ni msoevu samaki hawapatikani mchana na akamwambia tangu jana jioni tumekuwa tumetulia hapa kwa bahari tumeshunguka kila mahali kwa bahari tumetupa nyavu lakini hata omena hatujapata hata tilapia akamwambia usiku mzima huwezi ukapata samaki mchana samaki upatikana wakati wa usiku hamu ya makuyo makwatikana utuku maitea wa mudhena wenda ukwatia makuyo baby ndela specific ya utea makuyo humu nienda ukutabia kindu hedhi ya wima tumabeba wiwe iwisi pe kindu kita wanasungu fact. Amen. Kila kindu kiwa imu ukamba undumwe nisi alo undumwe nye nisi mukambe enda kuile asiata undumwe nisi ukuwa in fact yani wewe with your kuwa be in discussion kando amanya mukamba asiata mano suwe no mukwasya imutabanya musyo hindi nyondumwe nisi enza with the out of for a fact mwana kibeti kiu ni mumbia ikiboi onedhianga ino shungi ya mboya undumwe nisi ikimutuania mwitusi mumbia wea inaanesa hindi undumwe nikitata nisi kamwele tukautika theu usheta mukamba ethi anondu wiva umwe wisi akebetelo ya Yesu undumwe nisi hambiyo tabia Yesu fact makudhu matea wotuku undumwe nisi
siwa itheuma na makuyu imebitha undumwe nishi tuisiokoa kangani kunacha. Kuna vitu mbili ve undusumwa wisi kana ve fact na ve faith. Hallelujah. Ve undumwa wisi na ve muikio. Hata mwe Yesu na Yesu ndatu nenga ndatu ya fact siivo. Amen. Undusumwa wisi Yesu ndasya nduithia wabo lakini peki ndutwa newe kinene kithonokete undumwa wisi kita wa muikio. Muikio ni waliula fact. Amen. Ukwitha wendwi musomu na ndu qualify kuandikwa kulikawiyani pandu bana lakini ukona wekia muikio ni uqualify. Hallelujah. Kindu kimwa wishi fact no ithiwe kana we you fact ukwithi ulogwo nikana wendwi musomu ulagwo undumwe wishi ni kwithio waite uwa wakuwa no kwithio Yesu niyo fact. No withio wina cancer na cancer fact ndivyo undumwe nishi cancer ndi ndawa undumwe nishi ukimwi ndi ndawa lakini Yesu atunengie kindu kingi extra kita wa muikio kita wa faith. Hallelujah. Na yubala fakti ya uvicha withi ya wanamwanya wakosa muikio nikana muikio ukuisilia yulua fakti na muikio uikunenga shindu ila tuatie fakti utakwata na kanisa wa Yesu tuikesa kuidhi wanapinya mubaka wambe omanya fakti wambe kuidhi ya wisi unduwiba undumwe nisi na yu above undumwe nisi ukwikia muikio. Yani unajua hali yako vizuri, unajua mama miaka imengonga 50. Hallelujah. Na ukweli ni kwamba ikingonga 50 hata umefika menopause hauwezi ukapata mtoto, lakini unarudi una engage imani. Hallelujah. Unajua ya kwamba umevunjika mguu na wewe umezeeka, lakini unaweka imani. Imani huwa ina ride over fact. Hakuna kitu kingine tumepewa chenye uweza wa kukalia fact kama imani. Hivyo imani inageuza hali kama ilivyo ya kawaida, inageuza hukumu na inakupatia haki. Mtu wa kuhukumiwa mauti, imani ina uwezo ya kumuondolea uovu na kumuondolea makosa, na huyo mtu akahesabiwa haki. Unaweza ukawa ukiwa msichana ulitumia mandawa ikakuharibu, wewe ukapata ujauzito, lakini imani ina uwezo wa kucorrect mess ile ambayo iko kwa system yako. Imani katika Yesu Kristo. Yesu akasema ombeni lolote mtakalo kwa jina langu nami nitatenda. Ulisheni jambo lolote. Yesu hakusema muavoid fact. Akadema sibaloke tada, akasema ulisheni jambo lolote, ombeni lolote mtakalo, ombeni lolote mtakalo nami nitawatendea. Na betelo pamwe nondumwe wisi hasha hindi kondu wa ndeto yaku ningwicha hamu ya masama utema kuyumu ya imathelia, lakini kondu wa ndeto yaku ningwicha kitei makuyu tuite yaku yakuliku, lakini kondu wa ndeto yaku ningwiku wambia kwa kithiomo kingi nyebetelo ninibikie muthia bala nibinyiwe ni thayo bala mathina mambinyiye bala chalia kimbinyiye bala ocha umbikaile bala mwana undaite ungwete angwete okethe anditithukania, lakini nundu Yesu ambia niboye wonde olangwenda opamwe no umwiai ninguboya asha kondu wa ndeto yaku waningwicha ile ya kimombo ya
Kiingereza nasema, Lord, we have been toiling throughout the night. We have been in this sea. We have been fishing from yesterday night up to this morning. We caught literally nothing. We were washing our net so that we can call it a day. But Lord, by your word, I am going to throw the net. And it is not normal. It is not normal to do a serious fishing during daytime. But by your word, I am going to throw the net into the depth. Nienda pa na bala bangi na wibala we wambe kweka na nonduma wisi mukamba nyeke ndo kimwenisi musiwanganya ndo adho wangali nyeke ndo kimwenisi tumakwangania maitwa awa si mukamba nyondu mwenisi hanuma kwa fulani mayendete uyamendete stale nye undu mwanishi tuma fulani mendete okudhamba na sitale maito nyotwa nienda wambate ambavu undusu umwe mesi ikanga mundu umwe ikalono undusu umwe wisi alo ikanga mundu olotanga mundu muyawe tuano ndusu mwe wishi inakwa tongungi wakeli wita wa muikio. Haleluya. Wakwitikilana na kila ngai wandavya honethia pena ishara honethia bayina ndalili ambia ninye Yehova ngai ulana wana kuniwe nundu wako ambia kwa makuno makwa ni waboiwe na chusi kuikio kiukilio ukili. Amen. Habakwe kana no reason ya ndeto yangai ndina sasio reason naku. Hallelujah. Ndeto yangai ndina saishu yakuya kwa makuno ma Yesu ni wapoiwe kindu kila waile kwika ni kwikia muikio na kwitikila nanu yakuya na maswali ashwangi ukweka na namo yakuya edwa wimuwau asha ni mubou. Amen. Yani asha edwa wimuwau anu kwendo bosho yasha ula muwau ni ashe ni muboshe yushoke kwa asha ula nja ni ashe ni mudhui nolote nabinya ashe ni nabinya. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. That's all. Hakuna habari ingine. Yani beu bongi ukewa na kubikeo kabika pandu wibuondini waku yote no kwambia kuimia muti wita wa muikio no kwambia banda mbeu wita wa muikio no kwambia tembea muikioni no yoko na matunda motangio mwana asa no wika leo tangio ni miaka 3 ukashona revival ila yambie baya Rwanda yaku nilaba Burundi yesi laba ya Tanzania yakiita Uganda yetawa ya kutenderesa atukutenderesa Yesu mwa onedwa revival onedwa nuwe wa mibokeye yambe no mubakoma nyati onoka kwa tandeto yanga iwambe bekindu kitu kutembea muikioni no tangio tikumishanu ukusi likwidwa we mweno inokuswa mawiko mangai na ndinasha kumiokusi ni kudhuku no mubakai ndeto yangai yambe kwidwa idha yundhini waku handua ingi ndeto yangai ikala ilikoni sio na mundu maise sabari landasa mundu edha yu uenda ni sabali ya kuma kilikoni kukabangoni. Amen. Isio sabali landasa. The longest journey that any living human being will ever travel is the journey from your mind into your heart. Kile unakinjua, kile unafahamu kwa akili, kikiingia kwa moyo, ndio kinaanza kukuzalia matunda. Lakini mwanzo kama ufahamu wa kiungu, yani kumumanangai, umanyiwangai kilikoni ndushia matunda. Lakini umanyiwangai wabotangoni, numana, onedhia pasambia baba itonyeka, venga iwimbe. Onedhuanda kitali ambia, uwawulani na uondiboa, nushoka ukuenge njikidu kitamu ikio. Onedhia pe undumwe wishi,
undumwe nisi kindu kimwe nisi nye mwana abulani kindu chukimwe wisi ukachoka ukaikanona chobu kisi ukongela mwikio ni kumabalawi betelo asha kondu wa ndeto yaku uwasha nitukwika na betelo umemake mundu tu inengete kasha dhitu mundu tu ikombo dheshe nyumba mutumio tu ikombo dheshe kide kapasita utu ikombo dheshe generator ya itu ndambi atukuwe maitu tutuwa kanisani na nda kwa shanuku bwa habai kwe kanobwa kwa shanda kitali eka kwa mumutua ite kila nda kitali akaitwa bakaema haiye hedhiende to yanga yaku ya tuwa haleluya ekana na maundu maingi munopio makwashani wishi na niwonie na niwewi haiye umundi kwa chaku nienda mundu utonya kwasha umundi ni ngwau watakatakola nguite na ni ngwau wakilikoni chakwa na yuninyu wako ikiyangai betelo ewati tuaibaya na ya umeangi umundu washa tondu tuendete omushi tukeka leo mana amen wisibe anduma programi iliko siona ukona mundu atonyelela kanisani no wowo ota idesati mwanuzuka na masali na kumala kwenu chowo wake na kwizila kwanda kitali otonywa mikuba okwithi onake wetela kuna kuno sabi shile wa kwanangi wasa betelo mariso ni mashati kwa kuinuka tu ikuinuka amen tikuinuka tu inukite tuyatha mbioneti tu inuke shoneti tinzeu na tondwa tu ya tutwayo baya na ndeto ila wanena na ndwa amatabia ndeto shida mashuku mangalawa makuna wethi anolo yu amboti makunite da pa mashukuma mabika kiungoni chokanga na ela mabikie kiungoni maumila neti sio mecha hata emwe mecha neti Biblia ya Asia makwatia makuyu neti shambia utilikanga neti shambia utilikanga makusha wethi ya neti ni kumakilia pinya Biblia ya Asia masingi no umealangi mama sitwa oi ukeni Yakobo uka hale majamaa amealangi masukuma mashuayo maimabika makusha neti makusha Biblia sha maumesha makoyo ba melini ya betelo hundu na ke Yohana na bube nobo mwingi muno kwa atabania haleluya makusha neti na yumambia umesha makudhu neti ni ya Yakobo amini ngalawani ya betelo maumesha makuyo maumesha ngalawa ya betelo ya Ushua ya betelo ya Ushua mambia umesha ngalawani ya Yohana maumesha maumya makuyo mekite na yoyo ya Ushua na wethi ya neti kwetu tilikanga na matangalawa sho shambi yozama yani kwa tabania ni kwa shati ngudhoka ni pasa kanisani haikudhocha taonini na wamuteze shoku nobo na kakini atabani alame kwa umundi na alama wa mudhocha kanisani kwaku kanisani ulanga yuonengie ukwithi ya utabani obo ashaisi ashirika alama buhata mena kakitu ala ashirika buhata mena kasamusingi na mkutanota na dhola ukwithi yuoshie namba shia simu na kwambi omakuni ya simu makuita wa ilobi na ilobi ila dhingi na uende angie ula mutabani unadhoke kanisani bau ukuona hauka ubingu wa kanisa baya nekosa shirika mwe maku Yakobo na Yohana mailio ona kutwika ngalawa yondia inekuyo maambio usuisha betelo ngalawa yake maambio tedesha betelo kususha ngalawa yake na maamina na yoyoni ya usuye na utedeshe mwanaasa ubomu sio kwa kakanisa na wamutedesha mwabitukana ndwa ilo nutia waomboanga anileswe mwoi mwanaasa kana muituasa ulokenga na adhuku mangai na mabitukana na mutongo iwake achuma kanisani akwambia kuyete andu mumekanizo hedhi ya mwoi andu kamweke kale dhayo nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na keso kunuo mutwe na nolowo sa mwoi usu na ke
wakwatiania na muoi umutethecia kuowa onethio bakitwo mutu okwithio kinyitu menda makwitikanga ona kwithia wandikithio twika muoi. Mundu wonthe womboa wia wangai kwa itumi cionthe ethia muthukumi wa Satani. Mundu wonthe womboa wia wangai onethio ikitumi kiba winacho ethia muthukumi wa Satani. Na ala onthe makwatiania nake kitumini ona kiba methia maonewe subcontract i Satani. Betelo makusha na maususha kila chatuma makwata makuyu ni chao makwatia makuyu na betelo muikio wake wiwoka waususha ngalawa yake na ndumake na waususha ngalawa ya umealangi makwata niye na mwata mwiye ni kwa shati muikio waku wiwe kata mwana mushulo shaitwe muikio usuno nengeando alangi onzewia muikio waku no udhashimishi yaka mwana mwenyu etua mwenyu onethia matwaitweba ethua no wiki endeto ya ngai nela ya ushaya matunda uimeto meokai ukaikutangioni ukaikuku ikilisto ukaimu ya na muibuna pea mundu dha ukambuni. Muikio nitungililabo muikio wa Betelo watumie ngalawa ya Ana Mazebedi Yosua makuyo nikiukuia ukwaje pasta angakwito nonye mutangie ni nyoka mwana asa mwitu asa ukesaikia mwikio ndini wangai wana ngalawa ya kuya usua na ilengi kusua hathukumimanga yeko yutaba niobo mukia ujasya mwana asa valanda bana shobo makila shwa shirika mabika miongwena mabika de anathimwe ngumabenwa maidhi kundu kungi haye nienda maumundu onethwa nunapeni weyo na wapenwa muthenyo shunge nienda wikie mwikio waku nthini ya Yesu Kristo na washe Yehova ngai onethwa netie yakwa onethwa ngalawa yakwa ndina kindu undu beya mwabala mabinyitwe meswani ubinga kanisa na maukwati ondunge na tumani Yehova nuke nguyati onethia bomite hata mwana asha mwitu asha onini nishu kweto dhambia neti inishana wiswani olobo esha keyboard inishana wiswani yai ulau munenga holi isuta wani asya inishana kiswani o kila kingini ati zibiko umambesa shianata na kanabando nyobatia o aniendo utanamba utia utanamba umabao utanamindo badhambia neti sio tabania utanamba kuya maiki ya kunde utanamba usemba umekijiji ni kiu ukwasha kidhi ya wanandu nienda wikuliati Yehova ngai asiata kuhusu wiola wanengie na banda banishaubo Betelo tukumuima ati iyo nduma wisi makuyu matea wotuku lakini la wakomani na Yesu atanambo mwiki ya chama ambio mwiti ya kindu atanamba iki wa chama ambio kuwa kindu nande promise waanewe ndaadhwa kingi. Amen. Na Bible namba nene itatembela na ngai Bible namba nene ya tilo ni mawiko mangai Betelo akweto dhambia net Yesu anandamu ya ndungwatie ngalawe yaku nimitumie banini nitabani na naamino tabania ingune makuyo na nienda athukumimangai twali ulioboa Yesu Kristo atukutabanya wimwithi na tukweko the uchoboa Yesu tune andu manewe wimwithi undu kila kitumitwa kanisa otethwa na binya atabanya beba andu twatwika ni wi Satani na Satani osailiko situ na akwata ati ukethi abasha no mubakota a Satan special service ni kanandu mauke matautia ethi anu endo tembea ngai kila service kanisani etweke special kila service etweke special na ti lazima umeshandu tuposomea chuma chukingi wachuma tukethea tukwika na tukwika nikanama uke aye undu waenda na kasila kau keikuthonga theimani utakauma na nicho kitumi makanisa maingi muno pio ba Kenya makanisa maingi ila kutangazi twe service ila sita wa special
niyo mauka na etho ashithia oili kwa mwi ciuma ili wendo kwithia kanisa usuite na ili wathoko kwithia na kanisa ndubikite nusu tani cia kindu chuita special service kila service kila thaithi utwike wabata na tukweka kwa thandu shindu ni kana mathukume Ngai tuweke ikwa thandu shindu ni kana maumishie Ngai ethwa ndumia ndru ni support ndabani opo ndakwita umia no kwata kiama waye mbeza ciaku iwatho wengu moya kabisa kake nena na hiyo chao kabisa ni ngoi nienda ukutethia nienda kutethia nyendu katate ukombona umbia pasai mboye na ingumia nzembo na dika uboya ikala nzembo yako nyendi kwenda kwa mwanya wa Yesu ngwathe sindu Yesu utana kwatha ni kana umie kauno nuwaye na ni tayari kuibangalama yako na Ngai andavyo nona kia amen ila yoba andabishu baya kuma Disemba ina kia ukithia niona na yuba kuikwata anaweza kuweka na undu anaamwethia bena any speciality ya service ikamanyika atuende kala maukie matetheke nemo na yoba Ngai atune thina omwe musio twina thina itu nindi vila manene atondu be undu tukima nyumbe yathiu kiwanza kiibana obekiwe maema abe undu ungetwika na thina ucio twingibe school ciembinge na hiyo ciana situ cia youth na Sunday school cie ambe wa maana atatu sioka tukaekada halo nundu na nicho kitu muona naekia wachuma kwita ndo bambe imaboye kaisia masiki kieku betelo eiwe ni Yesu songa njangalawa mwangu atengalawa dusonga angishe nitulenda bani andewa na mino tabani ngokweka samsiki wanozwa songa na nda songa njangalawa aye expect aibwe kindu haleluya na Yesu amino tabania ndamu ya nundu yuambika ngudi kangu ike thank you aye Yesu amino tabania amuye aya sukumangalawa kuyo kangani kuliku no thiwe genetics yaku muthina andu mene wa manda wibithite haleluya wa manda wibithite wa kiala mausemba nasha ewe koma no yumbanite pau sukumangalawa kuya no thiukeche na kumondu ngwisi ukite andu kondu isaiti kila ku exercise mwikio yandu makasi hata yala membo nai yandu nyeyue uyishibe anu mateka kwenda kwa Ngai nundu woki andu ukithia mundu tio iwetu Ngai na yu ukithia yes yue na yunu makaniso witu kaniso bani bona uatha ithia na uswe wana uatha ithio ba yuna uma bandu makasi hata ni uma kanisa wina tayos ngatha ithie kitoni mabati na keyoba Ngai no kukia umala enda yandu makasi hata na kicho cha tumwe wama nakana mundu tena Ngai mundu kwetwe nundini akia undu andu mekwasya kuthonoka undu Ngai ukwasya yoba Ngai yaikuya wachumwa wa umundi wena mukau wena muime ni nyumukuiba program ino ya TV ukiwa na yu hai nyeyu na yumbesa ciakwa na yuko kwina kolona ngesochikia alandu makolona makaumila TV ni makasi mabingai tukaya chau ukwithia mundu ndatembea na muikio we wama na kanabe andu aingi pyu atangie twabikanga liko ya mpesa matatembea na muikio haleluya pea nasa aingine tuasa mabangie maisha monde musalani wo no kamwithi uboya asa ingotongia mubea
nundu wa wio wanengie muyai nini nusa nini sa siana ni yusoma onethe yangu eti okosa Lord muyai nutwikite thank you mundu guonde mutangie utembela muikioni pe umwe wikala musalani wiwoka nundu ngai unenga wia ndakwia nda kuongela sindu ingi ziteselete musalani yeze ngwe withetie wo ndio kutongelera wi mutange ni sawa mwana hasa wi mwalimu wa secondary kana wi mwalimu wa primary wi mwandike Kenya bawa kana kandiko county government ayuko na mwana hasa utembeo ayekite yani maisha make ona mamu iki ona kumishanga indembo kalandea kuika masabu shilingi 50 kila wa chuma akuya maneli ba yote uzindembo ya muhimuima. Haleluya. Na yu akumia ndembo ya shilingi 50 ainu kuikenga nukwenda kuwadhimwa ningai upande kilo 3 cia marangwe no ku expect kila mwaka ukabandau no kuisoketha makunia miongweli dutonyo bangi yanga yu no kuiwisi no mubaka wikale within your means. Isu mind ya mundu wa dunia utezinga inu si mundu onotezikila kitawanga inu no kwithimwa na wathauka nikuigwo basi taunga mitwa mathambao ni akwasio kaumba njeti ya sindu uteka na guo muikio tubia ba nundu wia wa muikio wia wago ni kung'okesya bau bangi naturally utapikite. Hallelujah. Amen. Na bate muikio nduthu kumanga ina mali yaku icho kitumona wekea muikio no washe yoba ngai musala wiana kila wachuma ni kondo wa program ino ni kanebi kie mathayo mandwa ingi ngaume ndembo ya shilingi manele na kumuya muyai nenge okwati halo kilo kwenda kwika wamwa no nenge ngai program isu na ngai ndale yakuyanisha. Hallelujah. 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 Nundu ngai nake mandiko masha mundu ona wiba uloku muendea ngai no mubakota nambo muendea wikie kana evo na Biblia ishasya pate muikio paitonyeka ukamuendesya ngai konga inda thukumana akili athukumana muikio na shindu shonde ilo kwika petelo asha kundu wa ndeto yaku mwiya ningwicha nicha uchune iwe kitoneka na asisha wana ikubingi miomo imebinge miomo ila ya bingwa naturally miomo ila ya bingwa ni facts ibingwa wanamuikio. Hallelujah. Isuisi ila nomo imetangawa ni muikio na nicho Yesu atunengie muikio. Yesu ndanenga ya ndumbesa ama nenga ya muikio na muikio uishia mbesa uishia numba uishia asiana uishia kibeti muikio uishia mutumia kwa mukilisto sindu siake sionde si they are product ya faith. Na edhi ati ya faith no ukola nyetuonze na utu benwa no siye ni primary ni class 8 that is back in 1995 ne yangai na boye ne amuye na taichu paipandu ndi na atakanata na nile moshi na amuye kila wa chumwa nenda kumazia ndembo ya ngolo shilingi 5 kila wa chumwa ni standard 8. Amen. Na pa kila cha uwachuma ubika ona machuma mwe serious na umanumba ndeke ndo mubuko niendete kanisa na saisu itembete akundie na kiatu ikinyetenzea ngama na neki ya kinyaza cha ichambulu ne sati the anailo ni kwa dida thudida kwa vyuba thuvyuba we no weke angue tena thank you ukithi angue iwiki tena ndina thank you no mikite kwa dida yudida
Sua there yuko bibia. Ukithia bau ina malanga kungingo. Ikuwa na iye muthembo wona aniete nibwe tukumai. Kwa hiyo kwenda kwakwa. Na nitembe tu mapinda maingi amwe na bika kanisani na ndonyo kwitwa ipasa pau anenga silingi 20 kana nenge 10. Amen. Kana mundu ungitu nye no kobuka kanisa no tuthaithite kana twa bikobo uo tiba aniba gukwata ndembo nguingo bunze gukangumia ngolo yako na nasonga nilanekie na the high school ne anga indiumia ngolo thele no masia primary na graduate na mbiumia ndembo ya 10 nasonga na bikambao nasonga ne so bikamusini nasonga ne so dio diana na bikama aneli ne so bikongili ne so bikongilile ne so bikoitatu ne so bikongilinya na no tusongete. Amen. Niki nditonya kwikala ngumi cianga indembo ya mana 5 no kwithia nienda na athimwa munango. Hello? You can't do things same way and expect different results. Na mboya ila nene yokwati wa mbesa tiku boya ishitwa ni ya Yesu dhahabu na fedha ninakuita mandebalawi huka mboya ila nene piu utonyo mboya yopingwa miomo yokwati ithi ya kuisila kuthukuma Ngai na ila nini winasio. Hallelujah. Ila nini winasio wasikia uyani wa Ngai siambia kwingiba na siambia usiana. Ila umesuma kwatie makuyu maandiko masya mabika bandu betelo ayashamu ya Yesu hadukabani nyeni mwiki wanai. Haleluya. Yani betelo ekiwe chama ona naishi yake ashamu ya yumabano ni mwiki wana Yesu amuya sisha ukia Yesu amuya nduka sembe ni kuidhua kuma umundi chama kiuona ni kuona shawiola wititwe na Yesu amuya kuma umundi ukedhi wa amutei wandu Lucas yokote ya makuyo ewa biashara ya makuyo ni valukie lakini walika biashara ni ya uteandu na Biblia chasha maiba mwana Yakobo na Yohana shana shazebeti na mati yote wa makuyo na mamuate ya mwe ya Yesu na ambio mama nishote andu kiu ni chocha machambe Biblia shani uwe Yesu weti amanyiwa make mambe pesha mangai wiki ya mundu nikano mundu wa muati. Amen. Hallelujah. Na niboya sani umuyaka kwikie chama nikanoko ate kitumi cha umwatia. Hallelujah. 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 Bedi kwiki wa mundu chama ningai wikaliu wasemuyai dia kwenda indi ninatu wako kwenda ukekiwe chama ni muiba bike bandu wasemuyai dia kuthukuma indi ninatu wako kuthukuma. Sindu isu siondo kono kwenda pastor uboye wayiwe mboyani hati umanga imu yasio itu yasio biye imboyani pa ukiuma kwenyu pala wona imboya sikalai babu asiawiyu biye imboyani hati umanga chuma chucha kwenyu konela ikala mboya wasiawiyu iba wewe yandu meana hata mboyani wasiawiyu wakati wakane no tulu na wanu de manga imbi yimbo yani ni silita mautatu ani manene mundu esilita mautatu ani manene ndaboya abwa iwe wiboya mundu esilite kauni munene ngaiya udhonga matatu ani manene ndumagwe ni mboya sia ndwangi umagwe ni mboya siako onela Yesu waibaba ya mukela nioni ila wakwatiwe na akunwa ila kikombe wakilili ila wakilili okwatwa eti amanyiwa ala umemake mabakubi ameanenda muimboye na muboye mukalikwe matatwani amanya nguruwili ati amwekenda ba na adi nola Betelo nola Yohana nola Yakobo ala umemama kudhu. Amen. Asonganga na mombe ameanenyu mbiye imboya niba na Yesu asonga mbe Yesu
Yesu apoya mubaka yutia yake mubaka njasho yaliuka yatwika thakame ila watilie aube baba nini ukaanzisha ume mabicha ba ethi ume makomie tene ana we mundu kwetu wake ende ono waisi omwethia wa mboya we ute uboya Yesu mwene au kiethia umeala wabanga mamuboye onde makomie makulia betelo akionesa athi mwe muiboya ethi omezu moku nonza nata kingo nake Yesu yasiaye beba nukwenda indi mwindu ina binya enda nduma umuboyesha mwikwate binya na momeanzu makomete hasio kathi bala bela ongikenda ethi ya kwanza azu momembe yange wa betelo amukisha umeazu keli raundi ya gatatu amei kwa iya ndesa kwa na mundu wa muboyesha nakuzu wasai biyemboya ni ni ndabwe mwene yu umanye kuiboya umanye kumwita ngai na kuikiangaita betelo wasoma ndeto ya ngai yakwia bena pinya ndakameni ya Yesu ukwite kila kiu wayu manza uya pandu waiwethia mandikite kibocha no vacancy bayiki balua bayiuya ukosha baibo bewuya wako na ulika amen musea uka ombanie sindu syako na uko yakuma sioni na kibeti kingine nacho ikuthio thi kwenyu ona akuishi ndu na uko kuwa kwasya nikitete othi ukethania musi ubekia muikio ukwali ula sindu kana na kindu chu hangina atangie mundu akakilasya atwikewa baito kwika retrenchment mwana sa kwambia kwetuwa hewavi una mwitu kwenda kwanza awaye ivu yathuka ana wewe ukenga ni tangie kiveti na ikitangi iki akiumwa mzee wa akiumwa na uo boyane ukuria masika na kuria rimakainda na kuria sanda na kuria masika amina nako yo imuse kambuni itu ni theiye na andu fulani mekunga mwa wia tuina amanyana ukona mama evu yathuka yakwambia odhinia basta na ubu iboko na mundu asemba sembete au kita silingi maneli acha nenda kumesha wea wa mzee wako nzembo nyinyi yambie imatonya ubutwa usisaizu yo mubanga akwiyenga iwonga wanu otenela utatishitwe thayo maana azueli wa maumia niki ilota na temlemetwe iwe ilota na imutele ni musea kasha nukutwana mutu anosu wa emeto umisya nzembo utemutele niki utana manya mwana ambiyo dhosya no ya bangi tanyunyi eka mwana ka primary waemio thi nyumbani ya ngai ukayuka umisya mwiya indembo nundu wa thayo wakana kuniki kiwa mundu asenye basita ndabyo ne thicha ukikwendeka ikana mwana wakwa atetheke ingukika ungutanga buwe ukuyenirie twamwa kila kikwendeka nu wesha kuwa mundu ukukwamuya umanyi wako no sheti we mukule njaro utabye muya ushini wakwa kwa
Yesu na ndeto yake. Mutumie kia Yesu na ndeto yake. Pase kia Yesu na ndeto yake. Mutavanye kia mwi na ndeto yake. Nukunenga kireka cha kanisa. Nukunenga kanisa usukungama. Alama kukitamu ye nukudiumanyaicha. Alama kukilila yoba nukudiumokilila. Alama kililia mushiwaku yoba nukumokilila. Alama kuikita yoba nukudiumekita. Alama shandu kasongambe. Ikia mwiyai yoba ni wandu mangu tabiati. Kwa ndeto ya yoba kiloma ndani cha kuatikana. Kiloma ndani cha kuatikana. Kiloma ndani cha kuatikana. Amaidha madhayu waku. Amaidha mashana shaku. Amaidha mamutumia waku. Amaidha motamania waku. Amaidha madhayu waku. Benotedio zaniuno. Benotedio. Benotedio shitwani ya Yesu. Inaungamana ukanya. Alamana ngadhayu waku. Alamashima dhayu waku. Na makanya shitwani ya Yesu Kristo. Alamashaluka songanambe. Alama kuibitie na makanya shitwani ya Yesu Kristo. Ni sawa umabindidia. Ni sawa upindidia. Alama unene ande tobai. Alama kuilila mauduma ubungu. Kwa chako umundi. Nosa chode kila mombanishe. Kila makuilila. Na kia ya kitule yulua mitoyo. Alamenda kubutidia wia. Na tanga sakudela kwa wia wo. Alamenda kwa nanga mutuano wako. Na tanga sakudela kwa mituano yo. Na kudela kwa wia wo. Na kudela kwa muwo wo. Oh, de alama kuibitie. Alama shatuko na walawidi. Yoba kaukite na mo. Yoba thea no chukita. Alama tukita mwia. Yobo kaukite na maidha maitu. Yobo kaukite maitu no. Nulungitwe mushi wake. Akapenwa mushi wake ni mundu mukamueni. Akapenwa mutumia wake na midhea na mitinoi. Na idhangwana na ititi. Neya ya mwaki wangai. Ukapivya kila kikwata niche mutumia wake. Na mundu mukosu mweni. Kila chatu miwe mwiyai. Onedhwano asheimake. Ni mama mwinsie dhimadhiu. Neya kwa chako umundi. Kunyaika kwa kila kitumiawa. Ndeto sionde sio bungu. Ila sieta ikidoko. Ila itumitwa numatia mishio. Ukuililwa maundu mo bungu. Mwia yukabuani kwa chako umundi. Yobo sanguma nangadho. Nundu wingai. Emo sumbi. Na bayungi taku. Wibalawi nandu mutangie. Andoa munanga Yesu dhayu wako. Kanawe mutangia na wamutia mwihai. Niendoka boye mboye utina kwa shamu ya Yesu. Nina umbulana ishakwa. Andika ishitwa yako ebukuni ya dhayu. Nakuma umundi. Nenga pinya. Wako ikalanjiani shautangio. Enda niana kwa mwihai. Nduikiria mwana wako. Kuma onju. Kuvika tene na tene. Ishitwa ni ya Yesu. Amen. Ngaya somo dhuni nabo yani kuondoa kila umwe. Wewe ndeto ila wanduma. Kana nitutonye uthukuma tukakosa kindu. Nitutonye kala kambu nini na tukedho abayiki ndu tukwata amuthia wa mwi. Lakini kwa ndeto yaku no tukwate kuthonoka kila tikwenda. Nabo ya ubuaniosu na pinyosu wa ndeto yaku. Ukathee mutumio la wina kio. Ukathee mwaituno wina medhoi. Ukathee mwana keo kwasha. Na apla ya wia. Na bayiba ndunisa akoso. Umundi na mutuma shitwa ni yaku. Itheu na shitwa nene yaku Yesu Kristo. Na mutuma atwa ibalua isu. Palo ni wendeti kilika. Opala watwaye na mamunenga ringret letter. Ne ya shitwa ni ya Yesu Kristo. Kukekeke chama chawia. Na kwa onde. Alama unenga madhayu mo. Mwiye ya mbililio we unamo. Matongo ishi endanya namo. Na ukimeka nesa. Shitwa ni ya Yesu Kristo. Asani tuwavayana kutunga mobea. Amen. Amen. Sani usuwa vika nienda tukamuthaithe mwiyai. Na umia witu. Nienda tukathaithe mwiyai na ndembo situ. Nienda tukamuthaithe mwiyai. Na ndembo situ. Na ilungusie kumikwacha kwa umundi.
Ona utanamba uma nyumbani ya kuithi kanisani, utanamba uma balawe nienda ukashe mwiya nienda kuutungia muvea, na ndio thaitha ni kuondoa ndeto ya kwila watuma na ningutunga muvea kwa alao nje methitwe my support program ino ni kana ibiki ando ingi ndukano ni kwikanesa mwana asa mwetu asa mwaitu na ndukano ni kwikanesa nondo chathi chavika ukaketha twithukuma ngai withayo na twithukuma ngai wipo na twithukuma ngai wika maundu manene na mausenya, twithukuma ngai utasonokasia, twithukuma ngai ula ndwi muthenya no moka munenga ciendu ciaku na ngai ile okuiba no aime okuiba ibindela wetelete, lakini ngai akakuiba kondu nienda tumishe Yehova dembo situ kondo wa kusupport program hii pesa kwendeka pesa ingi ngautabia, lakini kwao yu twikita 10 ndembo ile tonya ututethesia kuiva program yetu kila wachumwa na ingi mwiyai anena naku akutuma na ungoneo simu kanoka mbandikia ukaambia pastor ingwenda kuiva program isu ndavyele kuiva mbesa sianata kana ningwenda kila mwi kumasi kila wachumwa kano kila mwi nienda usupport ya program ya TV na mbesa sianona kile vinda watu wanatumila wewe ya wishi ibatumika mbesa nyingi bayi muthenya iso tuona ba tutaivite tutaspendite, in fact sianyiba muno around 50 nikanotuone kwa hiyo saila wona wa shandio dibandu nile ba ni ambaye tela Pastor Lazarus ni gwa imbika thank you amen ngwika thank you nundu wa mundungi ukwikie ngudi ngasha mundu akwika ngudi wa kusupport program ndi so kwika thank you na kunundu ni wapikiwa na kuadhima mundungi support ninakuye nikite ngai tuongele program ingi mwe kano ili sio kinu cho nikite ngai atunenge mwana nikana tumuthukume munango. Haleluya. Ngai asamuthe wi munene na wi musundu asumbi napo ya kila umwe ukuthikumia ni kondo wa kilungu kino cho tabani nikana tuikale tukiendeshe batibini ukamwathime nziani ciaku ila wa mwiti sebetelo ngalawa yake mwiya ine wa mwathimie na makuyu nundu nimo wa manda na kona uboya kila umwe ukumia nzembo yake saniu ukakomane na kila ukwete kumanda na ukamunengecho ukamutongo isibaloko di utethekea na mumo hakuna tei waku ukatuyanie nitwa ukatha nitwa unenibe na nitwa ukumia anishitwa ni ya Yesu Kristo asa itwa boyana utunga mubea amen. Ala muibaka nishan ete yu thembi wenyu bambe ete nzembo siaku wikieba ukwikala atanga na alangi namo mwiku ya misini tumia nambeno ya simu iba nambesu ibu screenini esu niyo nambela utumia kumia nzembo yaku na ala muibaka nisani na utumia iba nambesu niyo tutumia kumumisia Yehova kila tuinacho na mwiya yake kwa ti kila tuinacho kumumisia Yehova kwa ngoya kwenda kila wa mwene ukwenda tumumisi enda tuka mutukume mwiya enda tuka muthaithe mwiya na ngoi na wait na ngoi kwiti kila kwenda kwa ngai na kwa mwiya ningu uthukuma mwiya ningu ngama mwanya kondo Yehova mwathime amwingibishe matei na mumo na akienda ni abamwe nenyu na tuko mane yingi wa chuma kwacha na ethe ano ubikioba masaku kanisani ukanumbithi abo na Yehova ni muikiku kwa maana na matei manga ibothe bala uthi Yehova akaungame kinyume cha maitha maka na ethe ano kugendo asi amen. Naona mbingu zimefunguka zimeleta majibu yangu.